Tokom 20. veka na prostore Australije doselilo se stotine hiljada Srba. Iako lojalni Australijanci, ostali su verni srpskim korenima, jeziku, kulturi, svetosavskoj tradiciji i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Građanski rat među Srbima na tlu Kraljevine Jugoslavije u toku Drugog svjetskog rata razarajuće su delovali na srpski narod i Srpsku pravoslavnu crkvu. Mnogi među njima, zbog odanosti svojim političkim ubeđenjima, napuštaju otadžbinu i decenijama im je bio zabranjen povratak od takozvanih pobjednika. Danas Srbi i Australijanci kažu da su se Srbi tokom 20. veka više borili sami sa sobom i svojim podelama nego sa svojim stvarnim neprijateljima. Ovo je dokumentarni zapis o Srbima, slučajno ili namerno zaboravljenim u rasejanju širom sveta, pa i u Australiji. Da se ne zaborave. I o događajima koji se ponavljaju, a da se ne ponove. Oslobođen se 14. aprila 1945. Onda je tu došla velika akcija komunistička da se ide kući, dolaze i sveštenici sa petokrakom na glavi, sa krstom oko vrata, gdje nas ubeđuju da treba da se vratimo. Osjećaj je bio srećan, recimo, vidite, ljudi se vraćaju svojim domovima, svojim porodicama, a mi ostajemo gde? Niš znaš gde ti sudbina vodi ni ništa. To su takvi psihički momenti koji utiču i na zdravlje i na mozak. I nalazite se u jednom poluludilu. Znate da ste uporante i komunista, a imate ljubav prema svojoj domu, prema svojoj otadžbini, prema svojim milim dragim. Kad u podne, sad smo kod saveznika, u podne nas postroje u Karu 12.000. Dođem, oficir, kapetan, pukovnik, ne znam šta je. Engleski kaže, imam naređenje od vrhovne komande, iz Rima, od Eisenhowera, koga ne znam ja, vi ste danas smatrate kao ratni zarobljenci, morate položiti oružje. I ljudi možete se snađu, kako sad položimo oružje. I on kaže, ako nećete položiti oružje, da dovete armiju, pa se razoruža. Oružje položite ovdje. I dva poručnika Ličana dođešu sa mitraljezima, sa redenicima i kažu onom mitralmaču, kažu gospodinu da mi smo nosili 4 godine oružje, nismo dali ni Nemcima, ni Ustašama, ni partizanima, ne damo ni Englezima. Ko da imate dati, to da im armija se razruša. I onda se Bog ti njih dvojica, ako on do pol ulice, niko ne šta će bune. Mi smo u Kari. Skidaše mitraljeze, redenike, pištolje, lego se tap i bobi ubišće u noći naše 10-12 hiljada. I ono dobro, Englezi kaže, svi pobijte. Ajme, okej, kaže, oružje možeš položiti. Englezi su nas posle odvojili od komunista potpuno, nisu im dali nikakav pristup s nama. I u Italiju kad smo došli, tu su nas Englezi prevalili. Kad smo došli u Italiju, otišli smo u logor Palma Novu, gdje smo svi, i četnici, i dobrovoljci, sve jedinice, bile su razoružane od Engleza. I onda odatle su nas poslali u Čezenu, jedan drugi logor koji je bio u žici, kao kažnjenički logor. Držali nas tu neke 2-3 nedelje na glađu i onda je došlo naređenje, poslije da nas prebacili su u Eboli, južnu, Italiju, četnike i Đujićeve su odveli u Čezanu prvo, a dobrovoljce zboraše u Forli. I ja zapadam među zboraše. Na sam dan Vaskrsa 6. maja 1945. služimo svetu liturgiju u 6 sati izjutra i po svršenoj službi sjedamo u kamione i odlazimo za logor Čezena u srednjoj Italiji. Logor je bio fudbalsko igralište na kojem nije bilo nikakvog smještaja. Spavali smo za prvo vrijeme na ledini pod vedrim nebom. Poslije smo dobili nekoliko šatora. Mi, sveštenici, smo dobili jedan šator, dok se ljudstvo snalazilo kako je znalo i umjelo. U Čezeni kad smo bili, pošto tu nije bilo nikakve zgrade, nego pred sportskom tribinom, tu se napolje, služila se napolju. Napravio bi se oltar, znam jednu nedelju da nam Englezi nisu htjeli dati hleb.
tako da nisu mogli sveštenici Proskomidiju. da naprave proskomidiju. I tako jedna je nedelja bila samo tako neka služba, ali nije bila liturgija jer nisu imali ni vina, ni hleba. Iz Čezene uhvati smo vezu sa tadašnjim episkopom, američko-kanadskim Dionisijem, i on nas pozove da dođemo za Ameriku. Kada se pravio spisak sveštenika koji žele za Ameriku, ja sam se digao i izjavio da ne želim da napuštam ljudstvo. I tako mene nisu ni unijeli u spisak. Damjanović general otišao, on je bio zastupnik Dražnik, otišao je u Rim i onda došao je, poslije dan, dva, vratio se, da su nas poslije prebacili Englezi za eboli. Tu je život bio mnogo snošljiviji. U logoru smo imali i 3 kapele. Služilo se svakim danom izjutra i uvečer, a nedjeljom i praznikom i sveta liturgija. Tu je bilo možda oko 30-35 sveštenika. Kaže, zato smo imali smo od profesora bogoslovije koji su i tu opet formirali bogosloviju i predavali u bogosloviji. Kao Dušan šta kaže, imali smo ovu gimnaziju gdje je Dušan i završio veliku maturu, jer bio je mlad, nije u Jugoslaviji, morao da prekine. Onda imali smo geodetski, opet Što je vodio Nadin otac. a Nadin otac bio inženjer i on je vodio tu školu i mnogi geometri koji su tu završili, poslije su radili u Australiji, Novom Zelandu, čak i u Americi. A 30 mjeseca sam bio u zatvoru. U zatvoru eboli, onda sam štrajkovao glađu uoči Uskrsa, 47. I dođe jedan narodnik, Đinđa, neki Englez, kaže da jedeš, sutra ćeš na sud, rekao neću, jedem da umrem, bio sam jednog dana na glađu. I onda me puste posle jednog dana nevinog u Trinski puk. I sad kad smo došli od Rispomena, Vlahovićka, major, i on izvinjavaju, pa idite kupi, šta mi se izvinjavate? Kao 13 mjeseci po zatvoru, rekao, ne vidim belog dana, spavao sam kod Srba na betonu i plan pod glavu, i bez čebeta, i kao zlikovac, kao Titov agent. Onda su, viš, to je bila politika engleska, onda su oni nas prebacili u Nemačku. U Muster lager, to ti je bio neki, možda Danilo bolje zna za taj lager, ja ne znam. Ja sam bio ženjen. Odmah po dolasku u Munster lager, spiker objavljuje da se oficiri odvoje od vojske. Tu nas je sve pojedinačno ispitala engleska komisija i potom krajem septembra bili smo u manjim grupama od po 2 do 300 ljudi, prebačeni u razne logore po Njemačkoj. Sa propagandnom grupom dinarske četničke divizije ja sam otišao za Salzgitter i odatle sam opsluživao još 7 logora. Tamo su oficiri, metili vamo vojnike, bilo 3 logora i tu Hristove muke, gladi, na kupolama mitraljezi. 47. u julu, ceo sve je sloboda, još mi u zatvoru. Jedan Srbijanac od Topole, nekad zvali Kalabić, metu maramicu mučenik na žnicu i onda sam Kupole tap i ubijega, misle da bega, razumiješ, metu marat da se osuši. I onda dođe jedan dan, osvanuše engleske konjica oko logora u Musteru. I dođe 6 oficira koji su bili kod Draž za vezu, svi govore srpski, sad je tamo došla na red, pita mene gdje si bio tu i posle mene pita, jesi ti bio u Stragarima 46. godine? Rekao, jesam, tamo u školi. Pa koliko je tamo bilo Nemaca ubijeni? Rekao, bilo 2 Nemca su zarobili, rekao, poginuli par Rusa, rekao, ali nije Nemac ubijen, rekao, ta su 2 Nemca poslali na Ravnu goru i onda tražili to menju, tražili 100 Nemaca za jednoga, 100 Srba za jednog Nemca. Ali Nemci dadu 100 Srba, pa noći su uopće ponovo 100. I opet imaju 100 u zatvoru, znaš. Sad su radili Englezi. Svi koji su bili kod Draže, mi smo registrovani dobili smo papire kao beli, white. A koji su bili kod Nemaca, grey, sivi, a Tito imao 150 po spisku kao likov, kao zločince, crni. Sad su sve to Englezi Dražno odvojili, ali ljudi će svi prošli kod Draži. Sve školovani, sve prošli kod Draži, ja nije vraćen. A prije su 4 godine bili sa Nemcima. I sada ovi 150, opet Englezi, na straži namjesti stražara da se skloni iz kapije noću. I ovaj se stražar skloni u pobjegnu. Ovi 150, samo jedan od kapetan. Kaže, što nisi pobjegli, koji nisam kriv, ajde šta, i javi Titu da pobjegli su. I tako su nas podelili, sad mi koji su bili beli, nismo bili kao smatrani kao bivši napušteni, oni su nas napustili, bili su saveznici, imamo pravo da igramo kroz ceo svet. A onaj koji je bio u Poljskoj Australiji, koji je bio s Nemcima,
40 godina možda ostavio Nemačku ekonomiju, ostali su. A Prah su sve Polsko-Crnogorci. Poslije smo odšli u civilni logor, onda smo postali u novembru ili oktobru 1947. smo postali u civil, nismo bili jugoslovenska vojska van otadžbe, onda smo odšli u civil, razbili sam po civilnim logorima. Onda smo radili ja sam radio kod Engleza, stekli smo šumu tamo, Švapsku za Engleze. Među srpskim iseljenicima, neposredno posle Drugog svjetskog rata, reči emigracija i dijaspora uopšte nisu bile u upotrebi. U početku su sebe nazivali raseljenim licima, ratnim zarobljenicima iz nemačkih logora ili jednostavno izbeglicama. Sve u značenju da su oni lica koja su privremeno napustila otadžbinu, ali će se kad tad vratiti na svoje razorena ognjišta i još jednom početi sve iznova. U posleratnoj Jugoslaviji, novim unutrašnjim administrativnim granicama celovite teritorije na kojima su Srbi bili većinsko stanovništvo, komunisti će prinudno razbiti na administrativne delove, takozvane republike u kojima Srbi postaju manjina. To je kombinacija granica koje su važile za Austro-Ugarsku monarhiju i Kraljevinu Srbiju pre Balkanskih ratova 1912. Dodatno se deo srpskog stanovništva iz tako novostvorene Hrvatske i Bosne i Hercegovine prinudno raseljava navodnom ekonomskom kolonizacijom, a u pitanju je bilo etničko čišćenje preostalih Srba pravoslavaca. Administrativne granice Kosova i Metohije komunisti postavljaju prema Hitlerovim granicama iz vremena okupacije. Srbima, proteranim ratnim dejstvima, zakonom se zabranjuje povratak na Kosovo i Metohiju. Na srpskim imanjima komunisti naseljavaju Albance iz Albanije, navodne izbeglice od totalitarnog režima Albanije, u kojoj su isto tako komunisti na vlasti. Pri čemu, ni jedan Srbin iz Albanije nije uspeo da prođe istu granicu i prebegne u Srbiju. Srbi, pristalice partizanskog prokomunističkog pokreta, postaju glavni nosioci nacije Jugoslovena, koju prihvata samo mali broj Slovenaca, Hrvata, Muslimana, Crnogoraca i Makedonaca, a koju uopšte ne prihvataju kao svoju pripadnici neke od mnogobrojnih takozvanih nacionalnih manjina, ni deklarativno, barem kao Jugosloven mađarskog porekla ili Jugosloven albanskog porekla. Od pripadnika srpske nacije koji su istog roda, govore isti srpski jezik, pripadaju istoj kulturi, istoriji i teritoriji, veštački se stvaraju novi narodi sa državotvornim pravima, nacije, ili barem nacionalne manjine. Srpski jezik zvanično se utapa u srpsko-hrvatski ili hrvatsko-srpski jezik, koji Hrvati prihvataju samo kao hrvatski jezik, ali se od srpskog jezika nasilno stvaraju i novi jezici, samo po osnovu merila verske ili regionalne pripadnosti, kao bošnjački ili crnogorski. Komunisti podstiču i diskriminaciju vernika, da Srbi katolici nisu Srbi već Hrvati, a Srbi islamske veroispovesti nisu Srbi već muslimani. Srbi katolici i Srbi muslimani potpuno nestaju. Vernost srpstvu i Srpskoj pravoslavnoj crkvi komunisti žigošu kao nacionalističko, velikosrpsko i monarhističko zlo. Mnogi Srbi samo zato što su Srbi stradaju u posleratnim montiranim procesima, kao saradnici okupatora ili neprijatelji naroda. Vrlo brzo će i za jugoslovenske komuniste i za srpske izbeglice iskaz biti Srbin i pripadati Srpskoj pravoslavnoj crkvi dobiti samo jedno značenje – biti antikomunista. Reč dijaspora počinje da se upotrebljava u verskom i crkvenom smislu, a reč emigracija dobija politički prizvuk i smisao. Za komunističku vlast u zemlji, naziv emigracija i pripadnik emigracije označava neprijatelje režima. Nasuprot tome, izbegli koji su spasavali goli život od komunističkog progona, nazivom emigracija sa ponosom označavaju čuvare i borce za pravu, versku, nacionalnu i demokratsku obnovu, ne samo u jednoj budućoj, boljoj i lepšoj Srbiji, nego i u cijelom slobodnom svetu. Posle
ispitivanja svi u nas, dobili smo status raseljenih lica. I onda, posle toga, ja sam otišao u Salzgitter, smo bili zajedno u logoru. Samci su tu bili. Dušan je ostao u logoru, ja sam otišao da mi je bila onda devojka u Diepholz, iz Diepholza smo otišli u Lingen. Ali među prvima sam pozvao generala Tešanovića da me uputi službu kod Engleza sa 100 ljudi na seču šume za Kanađane. Nismo bili plaćeni, bili dobro odeveni i dobro jeli. Odakle sam ponovo pozvat u službu kod Engleza koji su organizovani po 25 ljudi, ti si njihov starešina, čuvaš magazine, čuvaš kantine, čuvaš ove željezničke stanice, kuda Englezi imaju sve te. Tu sam bio 2 godine do 1948. Otišli smo u samački logor, bilo nas je oko 300 samaca tamo, sve muškarci. Miro je otišao poslije gdje mu je devojka i uskoro se i verio i oženio tamo, ja sam ostao sa momcima. Ali u početku su došli engleska misija koja je kupila radnike za Englesku i svakako, pošto smo živjeli u engleskoj zoni, oni su pokupili, tražili mlađe ljude, jače i tako dalje, tako da su oni najbolji gro, mislim, mladih ljudi, jakih ljudi pokupili i odveli u Englesku. Krajem Drugog svjetskog rata Australija je brojala oko 7 miliona stanovnika, raspoređenih na oko 3 miliona kvadratnih milja. Naseljenost je iznosila oko 2,5 stanovnika po jednoj kvadratnoj milji. Sve manje doseljenika je stizalo iz Velike Britanije, a prirodni priraštaj je znatno opao. Zabrinutost za opstanak nacije i nastanjenost zemlje tada je narasla do parole naseliti ili nestati. Ministar za imigraciju Colwell 1946. godine boravi u Evropi radi organizovanja vraćanja kući australijskih vojnika i državljana, ali i radi pridobijanja raseljenih lica i bivših ratnih zarobljenika za doseljavanje u Australiju. Skraćuje se rok za dobijanje državljanstva na 5 godina boravka. Govori se da će se savezničkim vojnicima doseljenicima, kada budu tražili državljanstvo, vreme provedeno u ma kojoj savezničkoj vojsci računati kao vreme provedeno u Australiji. Specijalno odeljenje za imigraciju povećava broj osoblja u londonskom predstavništvu i otvaraju se nove kancelarije u Berlinu, Parizu, Njujorku, San Francisku i New Delhiju. Australija uglavnom traži fizičke radnike mlađih godina. Komisija australijanska došla u Nemačkoj i tražila radnu snagu. Tako da je mnogi mlađi su otišli u Englesku, a stari koji su bili oženjeni i tako, mi smo tražili da dođemo u Australiju. I pod uslovom da nam plate put, ali 2 godine smo morali da radimo i da nas god oni odrede. Kad sam došao na intervju sa konzulom australijanskim, on kaže mi se staviš, ti znaš gdje je u Australiju, znam. Ti znaš da nećeš vidjeti svoju familiju 2 godine, ako ne znam kako. A pa kaže svi imate kontrakt 2 godine, morate raditi ono što vam država da. Može se desiti žena ostane u Viktoriji, a ti dođeš u Darwin, na prugu, na sečenje šume, na trske. Nemaš čas da biraš drugi posao, ili ostane kod Švaba, ili dalje, idem za Australiju, potpiši. Ja sam došao zajedno sa mojom suprugom u Melbourne sa brodom Castel Bianco i na brodu nas je bilo oko 300 emigranata. Bio je teretni brod i spavali smo ispod palube. Tako putovali smo mjesec dana. Hrana je bila uglavnom talijanski brod špageti. Na tom se ohranili. Dobili smo od Crvenog krsta svi po 7 funti, dolara zapravo, američkih dolara, dobili smo i to je otišlo na cigarete. Persi je bio brod ratni italijanski koji nosio avione. Imao je palubu i tu su bili a mi smo spavali ispod palube. I u Crvenom moru ljudi skoro nisu umirali od vrućine. Nije bilo air-condition, bilo ništa, to je bio ratni brod. I hrana italijanska, makaroni, to smo kol roblje. Bio je
vojni brod, recimo, i imaš i kupatlo, i kupanja gore na plavbi. Savršeno bilo i dali su nam svakoj osobi po $7. To je bilo 49. godine. Iz Švajcarske došli brodom, vozom sve do Neapolu, tu smo se ukrcali, brodom 28 dana putovali. Ja sam imao tu sreću sa grupom od naših ljudi da putujem sa Folendom, to je prekookeanski holandski brod, gdje ste imali i swimming pool, i hranu i sve, kao da ste bili na nekom poslovnog svega čuda tamo, vi ste se našli na jednom luksuznom brodu, nisam ne znate kako. Stigli smo u Melbourne sa američkim trupnim brodom. Nas je bilo muškaraca smešteno 360 u jednoj kabini, gdje nije bilo klimatskog uređaja. Žene su bile ispred, odvojene od muževa, muževi pozadi. Koje godine ste stigli u Australiju? 1950. 31. januara. Da li isto bilo kontrakt u... Da, bilo 2 godine pod kontraktom, a onda ste bili poslije slobodni da birate mjesto gdje hoćete da radite. I koji je grad bio kad ste došli po prvi? Adelaide. Da, Adelaide. Pa bio sam u onom prethodnom logoru mjesec dana, pa sam došao. To je karantinska stanica koja je bila aktivna sve tamo negde do prošlog veka, znači 20. veka, 60. godina, gde svi oni koji su nameravali da ostanu u Sidnejskom zalivu su prvi morali da predu jedan određen period vremena, period izolacije, jer Australija je bila vrlo ovako osjetljiva na mnoge bolesti. Prvo smo došli u Sidney, pa iz Sidneja odmah produžili za vozom za Bathurst, to je bio taj logor. Za Bathurst. Tamo je bilo nekoliko hiljada svih mogućih nacija. I opet je bilo naš Srba grupica, opet ono. I tu nismo mogli da nađemo zajedničko ništa. Kad smo došli, dočekali su nas opet službenici iz emigracionog odeljenja i dali su nam sendviče, ukrcali nas odmah u vozove i odatle su nas odveli u Bonagilu logor i tu smo u logoru bili smešteni u barakama vojničkim koji su bili pokrivene plehom naročito. Bila je vrućina velika. U Bonagilu i tu bili smo 6-7 dana da se odmorimo, onda žene mi je ostala u logoru i 2 djece, treće je bilo u stomaku. A onda su nas Australijanci doveli sa vozom u Regent Park u Sidneju. U Bonegili smo, koja je udaljena bila oko 300 km od Melburna, isto smešteni u vojničke barake koje su bile podignute za vreme Drugog svjetskog rata od pleha, a nisu bile izolirane, a u to doba kad sam ja stigao bila je strašna zima, tako da smo se smrzavali tu. I poslije par nedelja već smo bili raspoređeni u razna mjesta po Australiji. I dobijam fabriku cigle, koju nikad u životu nisam vidio kako izgleda. Vadit ćete onu ciglu, vrućina, ne možeš da podneseš uopšte i mene je krv na nos. Bili prvo u Bathustu, iz Bathusta nas rasporedili i vrate nazad u Mascotu na aerodromu. Onaj aerodrom bilo su samo trnje i mali virovi, zmije i gušteri, tako da aerodrom Mascotu, mi smo tu 2 godine radili, završili kontrakt. Kad smo najprvo došao u Vumeru, to je vojno, kako da kažem, preduzeće, i mi smo živjeli 2 godine u šatorima. I tako je, bilo malo daleko. Najbliže mjesto bilo 150 milja, to znači oko 300 km i tako. Bio sam 2 godine, onda kad mi je izašao kontrakt, onda sam došao u Monavale. Prvo sam bio kod General Motors Holdings na production line. I onda sam promenio i zaposlio se kod najveće firme u Australiji, Meyer Emporium, kao prodavač. Salesman. To sam kao prilično broj godina. Kao i mnogi drugi, ja uopšte nisam znao engleski.
to je bio veliki problem. Poslije 3 nedelje ponudili su mi posao u Melbourneu, u fabrici gume Dunlop i mojoj ženi u tekstilnoj fabrici i mi smo na to pristali, pošto sam imao brata u Melbourneu i ja bi ugrabio bilo koji posao samo da dođem do Melbourna. Mi smo kopali kanali za klozete, na ulici kanalizaciju, neki su išli u rudnike. 2 godine morali se primiti posao koji nam dadu, ali bili smo plaćeni, nismo bili diskriminacija, manje, svi smo plaćeni bili pod jednim zakonom. I kad smo radili tamo na waterboardu, na kanalizaciji, ja sam mogli iskopam odavde do ulice, a oni Austrijanci mi kažu, polako, pijano, ako ja brzo kopam, i umora kopam učenik. Prvi dolar sam zaradio ovdje u Rajde, to nije daleko ovdje. A poslije gdje ste radili? A poslije sam ovdje prešao odmah u Varivode, tu sam radio kontrakt i ja i pokojna žena i mučili se i stvarali. Biću vam iskren, ja da sam mogao se vratiti, i kako, ali ja sam potpisao tamo da moram 2 godine da radim za Australiju, ja bi se bio vratio. Zove me to mesto na Atosu sveto, sred iskonskog mira.